nongialam ka seng holistic awakening movement Aham West Garo Hills Ampati kila dawa na ka deputy commissioner ban Pynlong ka jingtohkit halor ka kynram kabalami na ka interview nonghikai Skul Rangsakona Deficit Secondary School kila udru shiki board synshar district bat ka Ujor ka jingdih kyiad ha ata jong ka ni ka school ha ka shithi Ujor halor ka jingpynlong ya ka interview nonghikai Kilong baka jingpyniaid kamlong satia katkum kyndon balabu haka advertisement bala pynbna daga president bat secretary ka managing committee ka kyndon bakongsan kalong bantung de kibreu na kani ka jaka kat bala jet penban de kibreu ki banabar la ujoru baha kani ka school u president secretary headmaster bat ki officer na office district school education kila muja ka di ka bam hadin barada Pynlong ya ka interview ha kani ka school kani ka jingle kala penhiar kerdang ya ka akor ka burom jong kani ka school nongialam kani ka seng kila kuntu ya ka DC West Garo Hills ban toke benya ya kini ki jingja ha kani ka school bat ban le katkum ki kyndon an ya hitu ki badon khti ha kini ki kam Riangpa March or April ni gisepo Rangsakona Deficit Secondary School ni majority SMC aro sungni manderang ni complain ko matso hawam ni complain jana pani kita jekon bri tarik interview asam bri marso wa transparency ongja un baksana ba interview matso tari TSU ni represent ka ba school ni secretary president aro headmaster tekkabar ngani rang ko ba school ko nunga ha ang mo ko agana ta seng ba result ko ni na diba jen salo chat tarik ko result ko out ka ha unon Rangsakona Secondary School ni chel bege pa jian taluri ni wachim ko sa result bisong ala select na do ata ndiba wamani advertisement ko net kensim ode advertisement jana pani kita te first preference locality ko na chim wamang thangni advertisement ko fi wamang pun ko select ha yani bidongo chinga nagen na matso tangna matno de namaya Jepanging ha ni chinga sanchi andi basang satai wamang chingona complain letter ko abathai ha wani giseba chinga ri angba jaw DC ko chinga approach kan baksa tharak ki yarang ko inquiry ka yon china aro option dakin DSO jian thurani in charge bong ya chim aro joint director bong ya chim u ko ba chinga chingni letter ko nan baksa yeng ko I obos tarang ko ni roke tharake kam ba china chinga letter ko na ha Ndiba dalo na kengkeng ba mahamang ba o konsam department ni singna positive response rang gungja daw na kengkeng ga chpidone mai manchong ha maya kisango dong chinga de uija ni gemen yarang ko tharak ke chini